Molim sreću. Ima samo da snimi ovaj brod. Se umorio? Da, idem kod tate. Ajde, idi kod tate. Idem kod tate. Dobro. Mama, vidi. Što? Odakle tebi taj? Evo, tu A Stefo i Lijana su tamo poslu, na onom poslu. Chimpanzee. Follow me, Mama. There is one species that has truly conquered the Australian desert. Vidi. Those polar bears are hungry and on the lookout for their next meal. They are powerful hunters on land. But also at sea. We are both part of the natural world and the greatest problem solvers that have ever existed. This surely should give us the motivation and hope we need. It is within our power to make a difference. We can do it. We must do it. And then there will be a future for planet Earth and for us all. Pozdrav dragi ljudi i nadam se da ste dobro i nadam se da ste uživali u prvom delu videa. Išli smo da gledamo jedan film, iskustvo na zemlji i životinje koje se nalaze na svim kontinentima. Eto, snimili smo vam par minuta da vidite. Deca i ja sada idemo u prodavnicu da kupimo neke sitnice za Uskrs, tako da eto, odlučili smo danas da snimamo i nadam se da ćete uživati u ovom videu. Filipe, aj pokaži mami tvoje pare da vidimo. Koje pare ti imaš? Šta imaš ti? Da vidim koje pare ti imaš. Bravo, imaš. Vidi koje pare. A još pokaži još. Evo nas ispred kuće smo i rekao da vam pokažem šta smo kupili, pošto nisam stvarno ništa tamo htjela da snimam. Bila je gužva i nisam htjela da snimam sa njih troje oko sebe. Ali evo, pokazat ću vam šta smo kupili. Evo, Stefo je kupio ovog zeka. I šta si kupio još? Pokaži Lego. Ćeš pokazati Lego, pošto ovdje se završio taj prvi term kao polugodište i onda su eto dobili kao nešto malo para da kupe sebi neku sitnicu, eto, kao nagradu zato što se završilo prvo polugodište lepo. Sada ću da vam pokažem šta je Ilijana kupila. Ilijana je kupila džemper, evo, $18, baš je simpatičan. Sviđa mi se. I šta je još Ilijanica sebi kupila? Kupila je ovo za Uskrs. Kao da naprave da traže jaja. Mada rekla sam da ove godine to neću da radim jer svake godine se posvađaju. A ja sam sebi kupila 3 majice. Jedna majica košta $8. Sinoć na folkloru ispred crkve jedna drugarica je imala ovu majicu. I joj kažem, baš mi se sviđa boja i sviđa mi se tvoja majica, kaže ona, kupila sam i u Kemartu. Tako da sam otišla danas, kupila sam ovu boju. Kupila sam ovu boju, kao brown. I kupila sam ova isto. Oba, šta je bato? Šta hoće Filip? I kupila sam ovu boju. Eto. To je to što smo kupili danas. Je li Filip nešto kupio? Šta je Filip kupio?
Jesi to kupio? A Filip je sebi izabrao ovaj prsluk $15. Evo ga. Evo nas, došli smo u jedan park. Wilson Botanic Park. Sada ćemo malo snimiti. Ovaj park je baš lep. Dođite! Stefan nas vodi u jedan parkić. Ovo je nekih, pa ja ne znam, 10 minuta od nas. I sad tamo ima... Vidim! Sad tamo ima parkić mali za decu, ali prošetat ćemo se mi još vamo dole. Pa ću da vam snimim malo. Danas je baš lep dan, Draga nije kod kuće, pa eto, izvela sam malo decu. Možeš ti? Ajde, jel ti treba ruka? Ne. Možeš sama. Ajmo. Još gore. Aj sad daj mami ruku. Puno stepenica ima. Ne možeš da šetaš u stepenici. Idemo da vidimo. Sigurno ima neki pogled. Eno ga, baču se popeo. Popeli smo se. Wow. Kako je lepo. Ajde da vas mama uslika jednom, jel hoćete? Bili smo gore i sad se spuštamo dole. Ovaj park je ogroman, samo što mi ne znamo sve, ali centar za informacije radio je do 4. Mi smo došli u 4:10, tako da nismo dobili onaj papirić kuda sve možemo da idemo, pa sad istražujemo. Jel ti se sviđa? Sad smo došli malo u civilizaciju, spustili smo se. Ali ovdje Stefo opet levo, a neće. Evo vidi gdje smo, Stefo. Patka. Gdje patka? Tamo. Domaći. Gore patka. Ali ti sad više nećeš da šetaš. Tako da ne možemo ići gore da gledamo gdje je patka. Like this, Ariana. Probably thousands of more. Šta ste otkrili? Tu može da se peče roštilj, jel tako? Ovdje. Ne smeju baloni. Da, srećo. Da. I sutra je ovo rezervisano od 1 do 6, a u ponedeljak ima neko rođendan ovdje od 12 do 3. I ovdje će slaviti rođendan. Verovatno će ovdje da peku roštilj, tu će da naprave da sede, gore imaju da mali ovaj parkić i tako. Tamo su im patkice. Jel idemo sad na večeru? Ne. Eto, dragi moji, to bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Mi sad idemo kući, idemo da večeramo. Ajde. Mi sad idemo kući, idemo da večeramo i nadam se da vam se svide ovaj park ovdje kod nas. Šta, hoćeš da te nosim? Ojoj, doći. Obala. Umorio se. Umorio se Filipa, ovdje ne smeju kao kolica, ni skuteri, ni bicikla. Opa, pasi. Dođi, Stefi. Prelepo je, svašta ima. Možemo, ja, tu nismo vidjeli. Aj, sad ćemo još nešto snimiti. Ima neki most, nismo ni vidjeli da ima. Sad ću da vam snimim kako izgleda. Evo i ovdje imaju 2 klupice da sjednete, odmorite. Hoćeš ti ili Anica da odmoriš?
Molim, moram da podignem Filipa, ne vidi Filip. There's snake in there. Nema tu zmija, Filip. Nema. Ima. Kako znaš? Nema. I evo sad se stvarno odjavljujemo i za sve vas koji sutra slavite Uskrs, srećan Uskrs i lepo provedite dan s vašim najmilijima, a mi se gledamo nekom drugom prilikom. Ćao!